Mangibona ama-post afana nalawa ngikhumbula uma ama-Red Nation ebona iy'ngoma kaMthandeni, especially more than 10 million kuyale ama-streams or views, bethi yena ungaxutshwe naMciliba, ungaxutshwe naSalukazi. Lokho bekubhekisa kuKhuzani ngoba ey'bongweni angidlala ney'ngane, kunephathana lapho uKhuzani ayeveza khona ukuthi uyishaya nje umaskandi wakhe engaxutshwe nani eyangale kwenye i-genre ukuze kube njani ingoma imenzele imangaliso. Bebeyithanda ukuyiphinda leyo phathi leyo for isikhathi eside, namanje basakwenza lokho. Bethi yena sicela ingoma lapho ucula wedwa, ingoma ena-10 million kuyale futhi ukuthi ayitholakali. Kodwa-ke abantu bakithi ngoba vele bayazi ukuthi amaqhawe kamaskandi bangabantu bafana nabo and bayayikhulumela abaculi bamaskandi. Siyakhumbula nje nathi lapha-ke Gcikamelisha mfo kaManqele uMthandeni ekhuluma enza i-live engabuzwanga muntu, wasukeleka nje wakhuluma into wathi yena yeke benomcimbi ngoba ikhulu lezi ziyapheqana. Inkulumo yaphuma kuye, uyalibona ukuthi ligama elikhulu kanjani eliphuma kumculi ohlonishwayo, onesikhathi eside esindimeni, o-understand-ayo. Wahlekwa lapho kwathiwa uyabhoka kakhulu, akadlali ngoba yini na ngaleso sikhathi yena wayesayitshela ukuthi angeke imfice lento yokuthi empilweni ukuze ube successful udinga abantu abazokuxhasa, abantu abazokholelwa kuwe, abantu abazokhipha imali enzima, imali enkulu kabi ukuthi wena ube yinto ufuna ukuba yiyona. Angeke ukuthi uyiphamise wena, even if unabalandeli, kodwa uzodinga umuntu onamandla aserious emali ukuthi yena-ke axhase iproject yakho, i-vision ukuze uye phambili. Naye lokho wakubona ngesikhathi-ke ekwazi ukuthi abe nomcimbi laphana-ke emletsheni, umcimbi woku-celebrate. Nawo ubona ukuqala umcimbi wahamba kanjani, owesibili waba impumelelo, owesithathu waba impumelelo kakhulu. Shuthi kancane kancane kuyakhuleka kuyena, akasabuyi-ke ezotshela abantu ukuthi ngangiyidlala mangithi mina amalunda or ini iy'gwili ziyapheqana. Shuthi wayedelela ngoba yini, babembuza abantu ukuthi uba nayo nini i-event yakho nayo, because abantu abekhuluma phela bebuza based on izinto ezaziwa uKhuzani, ngoba uKhuzani wayene-event ejwayele ukuba laphana-ke eThekwini, igcwele Spring Picnic. Shuthi wabembuza-ke based into njengalezo, wawakhipha-ke la magama-ke. Abantu kumele bekwazi ukuthi izinto abantu bayikhuluma ngoba suke ngakafiki kubona ngaleso sikhathi leso. Maybe naye uKhuzani ngayithola esecula mhlawumbe nentombazane elinye ilanga, you never know, impilo kuyenzeka lokho. Naye-ke SK wakhuluma lamagama la, kodwa aba makhulu alumela. Yingakho kunzima ukuthi every time ethola something okumele ngabe uyithokozela nje for free, kumele nidefend nithi ngani nje uKhuzani wamthengela umfowabo, kusho ukuthi naye-ke kwenzeka lokhu nokusho uMthandeni kwi-live. Anabo umcine yabo bebongela uKhuzani wayethengela umfowabo ingane yakwabo, usebenza nayo uKhuzani uThibela, wayemthengela based on ingane yakwethu le, ngiyakwazi ukuhlupheka sihamba sicula. La kusuke umuntu wazothenga imoto wamenzela izinto, lokhu yena against khona u-SK. I-debate ilapho-ke. So kusesikhathi kuhle nje ukuthi bafowethu ngaleso sikhathi-ke njengabalandeli siyabona iqhawe lageja, sesiyalibona usizo lomuntu onamandla empilweni ukuthi yena-ke ama-dreams wakhe asheshe akubeke lapho akubeka khona. Emaskandi Trends lapha-ke elinye lama-page laphana ku-Facebook elibhala nje iy'hloko eliy'thandayo nanoma ngamuphi umculo, lithi sezwa ngalo impela eqhawe ukuthi uma izigwili zikusiza usuke uzidunusela. Ngabe uyadunusa yini naye? Kusho ukuthi uKhuzani wayeprofetha enkathi imbiza waselisho-ke igama, asazi-ke, uyabona. Nangu uKhanya Ndumiso Sithole bebhala under ipost kaMthandeni SK ethi ngikhumbula usathi abanye bayadunuswa ukuze benze imicimbi. Yaphendula lapha nobani uSibusiso Mabura wathi naye seyadunusa, sezwa ngayo ukuthi ayikho into yamahhala. Uyayibona ukuthi lezi nkulumo lezi uma uyikhuluma, uma use-happy, usadefend, usabhoka, ziphinde zibuye lezi nkulumo lezi, futhi ayifuni ukusuka lezi nkulumo, hlezi ziphindelela izinkulumo. Ngiyazi ukuthi uKhuzani kunama-video awenzayo banokumhleka nje ukuba waphinda njengalena ethi sengijikele wona wonke umuntu, bayathanda ukuyiphinda leyo nto leyo. Njalo uma kunento enhle enza kwelinye iside befake lezo nkulumo lezo, ngoba yini, kubona abantu
yonke into bayithatha ezijoke ezihlayo ukuthi lemele kudlalwe ngayo, abakhethi ukuthi yini noma ngasiphi isikhathi. As much as ke kukuhle okwenzekalile-ke kubaba-ke unalo ukuthi enze into enhle abafana laba igang yama-SK Brothers, okuyinto enhle vele ukuthi kube nomuntu ozosiza alekelele abantu. Kodwa manje-ke lokho sekuhamba emagameni akho ukuthi wena wathi. Kodwa-ke akuzonazo-ke inkulumo kumele siyithathe bafowethu, siyibeke enhlizweni, silinde ngazo umuntu othize uma se-achieve enye into bese sithi yakhumbula ukuthi ngoba asizukufika lapho siyakhona, angeke uyifikise wena lapho ufuna ukuya khona empilweni. Vele kunabantu ababhilivela kuwe, ababona ithalente, ababona bangasebenzisana nawe kahle ukuze-ke wena-ke ube yilento ufisa ukuba yiyona, nabo bebenefithe ngokuthi basebenza nawe. Yabona ukuthi i-mutual benefit le into ezokwenza benefita sonke. Nawe benefita ukuthi ngiyakukhuphula, nami ngibenefita ukuthi maybe nginebhizinisi uzongisiza ukuthi ngitholise abantu ngokusebenzisana nawe. Ikanjalo nje indaba. Kodwa nje amagama esawakhuluma or akhona ekuqaleni awafuni ukuphela, alokho ebuye njalo ezogadla bese kuba ngathi abalandeli bagadla abaculi, kanti usesikhathi nje umuntu wayekhuluma into bengafuni ukuvuma ngoba into isasebenzela ubani omunye umculi. Nisale kahle.